akariho karavugwa. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu s'abana, Burundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja, muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye, uwuzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Mugabe ico nomubwira coco nuko arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Uyu munsi ntitwaje kuvuga intambara, twaje kunezeranwa namwe kuri uyu munsi usozera umwaka. Turifuza ko uyu mwaka buca twinjiramwo izo nzego zanyu zoja ku rundi rugero, zikaba koko inzego zikwiye, zikomeye, zifise ubushobozi bwo guhangana n'uwo wese yohirahira akazihangara. Dushaka ko izo nzego zanyu zirangwa n'ubwenge, ubumenyi, ubuhinga n'ubukerebutsi bijanye n'ibihe isi igezemo. N'iryo hangiro tugiye tujanye muri uwo mwaka tugiye gutangura. Ubu rero ni General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi mu magambo akomeye cyane yo kongera kwibasira igihugu cy'u Rwanda, ndetse ameze nkaho agiteguza intambara ku buryo bweruye. Mu minsi mike ishize Ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi Zephyr Maniratunga mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi UN Security Council yashinje u Rwanda kurasa ibisasu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi u Rwanda rwarabihakanye ruvuga ko uvuga ari igihugu cy'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'undi cyarashe ku butaka bwa Kongo za Kamanyura, ibisasu bimwe bikaza kugwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, byatumye n'abanyekongo benshi cyane bahungira mu gihugu cy'u Rwanda baza gucumbikirwa mu nkambi ya Nyarushiji mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. N'u Burundi nyuma yaho ubu bukomeje guterwa ipfunwe no gutsindwa mu buryo bugayitse cyangwa se busuzuguritse n'ihuriro ry'ingabo za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma nyuma yo gutsindwa bakirukanwa mu Kivu y'Amajyepfo muri za Uvira, nubwo M23 yaje kongera igasora irindi tangazo yemeza ko yamaze kuva muri umujyi wa Uvira kugira ngo harusheho gukomeza kubahirizwa amasezerano ari kubera Doha mu gihugu cya Qatar, n'ibiganiro bikomeje kubera mu gihugu cya Qatar bigamije ko impande zombi zihana agahenge kugira ngo aya mahame shingiro agera ku 8 yemeranyije akomeza kugenda ashyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kitari gito ziri mu mikoranire n'igisirikare cya Kongo FARDC FDLR mu mutwe w'iterabwoba rw'amitetse w'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero yo gukubitwa cyangwa se yo gusuzugurwa mu buryo bukomeye, General Neva yavuze ngo tugomba kongera kurwana intambara mu buryo bwa diplomasi, niba dutsinzwe mu buryo bw'amasasu dushobora kurwana noneho twifashishije uburyo bwa diplomasi. Hanyuma rero niyo mpamvu wumvice bagiye bategura ishyaka ryo ku butegetsi CNDD-FDD biteguye imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kubera kuri izo ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Noneho bivuga ko leta ya Kinshasa nayo yagiye yishyura kenshi cyane ndetse ikomeje no kugenda yishyura amaradiyo n'amateleviziyo mpuzamahanga kugira ngo ahe ijambo yitwa Edouard Bizimana, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo arusheho gukomeza gusebya igihugu cy'u Rwanda cyangwa se gukomeza kwatsa umuriro ku gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma iyi ni intambara imaze igihe kitari gito, uretse no ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi na mbere yaho ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange, uyu nawe wamaze bivugwa ko ubundi Perezida Felix Tshisekedi nta nubwo yari afite amahirwe yo gutsinda aya matora, kuko bivugwa ko Martin Fayulu wari watsinze, ariko aza kugira amasezerano na Joseph Kabila Kabange aza kujya ku butegetsi. Amaze kugera ku butegetsi yaje kwihinduka Joseph Kabila Kabange, bivuga ko aherutse no gushinjwa ibyaha bikomeye cyane byo kugambanira igihugu, birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, aza gukatirwa igihano cya burundu
n'inkiko zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa muri rusange kuri uyu mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Haribazwa ese intambara koko irashoboka hagati ya Gitega ndetse na Kigali, ku Rwanda rucecetse? Ahubwo minsi mike ishize uwitwa Nduhungirehe yavuze ko ari ibiganiro bikomeje guhuza impande zombi mu nzego za gisirikare cyangwa mu nzego z'umutekano, ariko no mu zindi nzego zindi zisanzwe z'ubuyobozi basanzwe bateganya kugirana ibiganiro muri weekend kugira ngo barebere hamwe uko umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi wasubira inyuma cyangwa se wacubywa, ntukomeze gututumba nyine kugira ngo he kubaho ubwoba ku mpande z'ibihugu byombi. Gusa wareba kujya ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, bo bameze nk'aho bamaze kuba bariteguye intambara mu buryo bweruye, ariko ku kwitegura intambara si ukuvuga yuko ari bo bashaka gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se si ukuvuga ko ari bo bafite imbaraga bumva ko banyotewe no kuba batera igihugu cy'u Rwanda, ahubwo barabigaragaza kenshi cyane mu bigwarome zabo bitewe n'ubwoba bafite bw'igisirikare cy'u Rwanda. Uyu Neva mu kwivana mu isoni akunze kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye cyane, ariko arabizi neza ko ibyo byose aba bivuga mu rwego kugira ngo mu by'ukuri avaneho urujijo abaturage bakomeza kuyabibaza, naho ubundi arabizi neza ko igisirikare cy'u Rwanda kitoroshye na gatoya. Nubwo yagiye kenshi cyane avuga ko igisirikare cy'u Burundi ngo gishobora ngo kuza ngo kigafata ngo u Rwanda ngo minota mike cyane ngo masaha agera kuri 2, ariko hagati aho ngaho nakubwira ko MONUSCO yongerewe umwaka, AFC 23 ikaba nayo yibanzweho. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano kafashe umwanzuro wo kongerera ibintu igihe ubutumwa bw'amahoro bwawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. MONUSCO iri huriro rya AFC 23 rigenzura ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ryibandwaho. Iki cyemezo cyafashwe ku mugoroba ku itariki ya 19 Ukuboza 2025. Ibihugu bigize aka kanama kandi bigaragaza ko gishingiye ku kuba AFC 23 ikomeje kwagurira ibirindiro mu burasirazuba bwa RDC kuva ubwo yongeraga gufata intwaro mu mpera za 2021. Biteganyijwe ko ubutumwa bwa MONUSCO bugomba kurangira tariki ya 20 Ukuboza 2026, izakomeza igire abasirikare 11,500, abapolisi 443 n'indorezi z'umuryango zo mu rwego rwa gisirikare, abandi bakozi bo mu rwego rwa gisivili bose hamwe bagera kuri 600. Inshingano za MONUSCO ni ukurinda umutekano w'abasivili, gukumira, gusubiza inyuma ndetse no guhagarika ibitero bigabwa ku nkambi z'impunzi, gutanga ubufasha muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ndetse no gukurikirana ko ibihano kwigurwa y'intwaro byubahirizwa. Ibihugu bigize aka kanama kandi byemeje ko MONUSCO izakomeza gukorera bihoraho muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, nuko bakomeza kugenda babivuga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bivuga ko inafite inshingano yo kujya kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri Kivu y'Amajyepfo hashingiye kuri gahunda y'ibiganiro by'amahoro bya Doha. Imikorere y'umutwe w'ingabo zidasanzwe za MONUSCO FIB yavuguruwe kugira ngo izarusheho kugira uruhare mu kuvugurura amahoro, mu kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Uyu mutwe w'ingabo washinzwe muri 2013 uzajya ugaba ibitero ku mitwe yitwaje intwaro, waba uri wonyine cyangwa se ukorana n'ingabo za RDC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishimiye kuba ibikorwa bya MONUSCO bigiye gushyigikira gahunda ya Perezida Donald Trump yo kugarura amahoro mu karere ka Afurika ibiyaga bigari n'u Rwanda ruherereyemo. Alliance Fleuve Congo M23 yavuye mu mujyi wa Uvira yari mazemo icyumweru isaba Amerika n'abandi bahuza gushyiraho uburyo bwizewe bwo kubungabunga umutekano w'abasivili baho. Byamenyekanye ko iri huriro ridashaka ko ingabo za RDC nizo bikorana ziwusubiramo. Hagati aho ngaho ariko umudiplomate wa Amerika ushinzwe ibikorwa byihariye bya politike Jennifer Rosetta yagaragaje ko AFC 23 ikwiye kujya mu ntera y'ibirometero bigera kuri 75 iva mu mujyi wa Uvira kugira ngo rero byorohe kugena igice kitarangwamo ingabo. Alliance Fleuve Congo M23 ibaye yubahirije ubusabe bwa Amerika kuko yayubashye ubwo yayisabaga kuva mu mujyi wa Uvira yasubira mu birindiro yahozemo mbere y'uko imirwano itangira mu ntangiriro z'Ukuboza 25 muri Kamanyola, ikaba kandi mu bindi bice birimo Kiriba, Rovungi, Sange na Katogota. Ibihugu bigize akanama karoni gashinzwe umutekano byasabye Alliance Fleuve Congo M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC kubahiriza agahenge kugira ngo ibiganiro bifasha akarere kugera ku mahoro arambye birusheho kugenda neza, nuko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hagati aho ngaho andi makuru akavuga ko leta ya Kongo yongeye kubura ibitero
bitandukanye by'indege za drone zitagira abapilote ndetse n'indege zitandukanye za Sukhoi 25 ku birindiro bitandukanye by'abarwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Congo. Hakaba hibazwa rero mu by'ukuri ngo ese iyi mirwano nuko kutubahiriza agahenge kashyizweho mu biganiro bya Doha ndetse n'amasezerano y'i Washington DC yahuje leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ninde uzabibazwa? Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yaramaganye u Burundi bwafashe bugwate impunzi z'abanyekongo. Uyu mutwe wa M23 washinje leta y'u Burundi gufata bugwate impunzi z'abanyekongo zahungiye muri icyo gihugu ku mpamvu uvuga ko zishingiye kuri politike. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X yashimangiye ko amasezerano mpuzamahanga yemerera impunzi gutahuka mu gihugu cyazo nta nkomyi, ndetse u Burundi bukomeje kwikiriza kwizirikaho iz'abanyekongo, bukaba buri mu bihugu byashyizeho umukono. Yagize ati turatangaza ko twamagana ifatwa mu bugwate y'abaturage bacu byakozwe na leta y'u Burundi kubera impamvu za politike. Amasezerano mpuzamahanga muri uru rwego u Burundi bwashyizeho umukono ashimangira ko impunzi zifite uburenganzira bwo gusubira mu bihugu byazo ku bushake kandi nta nkomyi. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu bya politike yasobanuye ko abanyekongo bahungiye mu Burundi bamaze igihe bagerageza kwambuka ngo basubire mu ngo zabo ziherereye mu duce twa Uvira, Sange, Ruvunge, Kamanyora n'ahandi, ariko ngo bakaba bahura n'imbogamizi zishyizweho n'inzego za leta y'u Burundi nyuma yo gufunga umupaka. Yakomeje avuga ko biteye agahinda kubona abagore, abana n'abagabo bafite icyizere cyo kongera guhura n'imiryango yabo no kongera kubaka ubuzima bwabo barimo kwimwa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo gusubira mu ngo zabo mu buryo butekanye, mu cyubahiro no ku bushake. M23 isobanura ko ndetse kandi ikaba yanaboneyeho gusaba ubutegetsi bwa Gitega, ni ukuvuga ubutegetsi bwa Perezida Neva Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, guhizira abaturage bifuza gusubira mu ngo zabo hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga ndetse n'indangagaciro zo guturana neza, ni ukuvuga hagati ya RDC ndetse na Repubulika y'u Burundi. U Burundi bwo buvuga ko imirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu byumweru bitatu bishize yasize bwakira impunzi z'abanyekongo zirenga 76. Ni umubare Gitega ivuga ko uremereye cyane, ndetse ubutegetsi bwayo bumaze igihe butabaza amahanga ngo abufashe kubonera ziriya mpunzi ibyangombwa nkenerwa. Leta y'u Burundi ivuga ko byibura ikeneye miliyoni 33 z'amadolari Amerika yo kwita kuri ziriya mpunzi, by'umwihariko mu kuzibonera ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, ibiryamirwa n'ibindi byangombwa nkenerwa. Iyi leta irashinjwa kandi gufata bugwate ziriya mpunzi mu gihe amakuru avuga ko hari zatangiye gupfa kubera inzara ndetse n'indwara zikomoka ku isuku nke. Nyirango no ku munsi w'ejo nabigarutse mbabwira ko bagera kuri 40 z'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi, bagera kuri 40 bamaze kwicwa n'indwara ya kolera mu Burundi. Bindire ingingo tugarutse nko mu Rwanda, nabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aya ni amagambo yagize ati bapumbafu bahunze igihugu babanje gushaka gutandukanya abanyarwanda birabananira. Amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Paul Kagame yavuze ko nta gihugu na kimwe ku isi abona gifite abaturage beza nk'ab'u Rwanda, bijyanye no kuba muri iki gihe abanyarwanda bashyize hamwe nyuma y'ibibazo bikomeye cyane bishingiye ku mateka banyuze mu myaka 30 ishize. Perezida Paul Kagame yabitangaje kuri wa gatanu tariki 19 Ukwakira 2025 ubwo yari ayoboye inama nkuru ya RPF cyangwa se umuryango wa RPF Inkotanyi, inama nkuru ya 17. Yavuze ko nyuma y'imyaka irenga 30 abanyarwanda baciye mu bibazo birimo amacakubiri na jenoside yakorewe abatutsi, abanyamahanga bakoze ibishoboka byose ngo bongere kubacamo ibice no kubaryanisha, ariko babura aho bamenera. Ati sinzi ko hari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu, ni ukuvuga mu Rwanda. Impamvu ndayikubwira, urebye aho tuvuye muri politiki y'amacakubiri jenoside, ariko tukaba tugeze ahangaha aho abaturage bari hamwe n'isi yose yirirwa ishaka kubasubiza aho baturutse. Ati buriya ahantu hambere hananiye aba navuga ngo bahunze bashaka kudusenya, bashatse ukuntu bazana mu banyarwanda kongera kubatandukanya ngo bajye mu miryane, abaturage barabahakanira. Paul Kagame yuzemo ko aba bapumbafu bahunze igihugu nabo mbere yuko bagenda babanje gushaka gucamo ibice RPF, no kuvuga umuryango wa RPF Inkotanyi, ndetse no gutandukanya abanyarwanda, nabwo abaturage babima amatwi. Ati mwangiriye neza kwanga kubumva, hakaza ubuntu buvuye i Burayi bukaza bubahwisamo bukareba umuntu
ngo ariko we uzi ko ari wowe ukwiye kuba uri perezida, ngo kandi wowe wagize utya, erega bikamujyamo nawe akumva ko akwiye kuba perezida akabishaka. Kubishaka si icyaha, ariko hari inzira binyuramo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yikomye n'imiryango itegamiye kuri leta yashatse kugira abanyarwanda abayo, ashima abaturage rero kuba barabyanze bagakomeza kuba ab'u Rwanda. Yabwiye abayobozi ko bafite abaturage beza batyo, ariko bakaba batabaha ibyo babagomba ari icyaha kidakwiye rero kubabarirwa, ndetse bari bakwiye kubisabira Imana imbabazi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellence Paul Kagame. Hanyuma reka tube n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda mbere yo kwivovota ko igihugu cye kitavogerwa. Yabwiye abasirikare n'abapolisi bari kumwe nawe ati ntitubice ku ruhande akariho karavugwa. Murabizi ko dufite umuturanyi wo mu majyaruguru y'igihugu cyacu yavugaga u Rwanda utatubaniye neza, ubuho akaba akomeje kuduhigira akubita agatoki ku kandi ngo u Burundi nibwo bumuvangira umugambi wo gusenya ibihugu bituranyi barimo nka Kongo. Ati nawe rero kandi n'ubudahwema kandi gushyigikira abifuriza inabi u Burundi. Ndayishimiye yabwiye u Rwanda kumenya ko igihugu si icyana, igihugu si abana, u Burundi ni igihugu kitavogerwa. Uyu mugabo kandi yaboneyeho gusaba inzego z'umutekano z'igihugu cye kuryamira amajanja ndetse no kurikanura bafatanyije n'abayobozi n'abaturage bose, abizeza ko urwo rugamba nawe arwiteguye mu buryo bwose. Yunzemo ati ndabamenyesha ko n'abaturage bose kandi barikanuye, ati uzahirahira agatera igihugu cy'u Burundi iyo ntambara azamenya uko ayitangiye, ntazamenya uko izarangira. Icyo namubwira ni uko intambara izarangirira iwe kuko Imana ntirenganya. Bwana Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kandi kwigaragaza nk'ufite ubwoba bwo gushozwaho intambara n'u Rwanda, mu gihe muri Mutarama 2024 ubwo yari Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari weruye ko yiteguye gufasha mu mugambi wo gutera u Rwanda agakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Umugambi yakomereje mu mikoranire ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifitanye n'umutwe wa Genocide wa FDLR usanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aho impande zombi zifasha ku rugamba ingabo za FARDC mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa AFC 23. Bitandukanye na Ndayishimiye kandi wavuze inshuro nyinshi zitari nke ko yiteguye kurwana n'u Rwanda, rwo nta na rimwe rwigeze ruvuga ko ruteganya kujya mu mirwano n'u Burundi, ndetse mu bihe bitandukanye rwakunze kugaragaza ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi bifitanye imikoranire. Mu gihe Uburundi bwashinjaga u Rwanda ko u Rwanda rufasha umutwe wa Red Tabara wiganjemo abagerageje kudeta muri 2015 ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza ariko ikaza gupfa. Mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni, tureba amakuru akomeje kugenda amuvugwaho. Yitwa Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, yagaragaje ko atishimiye uburyo urubanza rw'umunyapolitike Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rutinda, kandi ko nta ruhare leta ibifitemo. Dr. Kizza Besigye yafatiwe i Nairobi muri Kenya tariki ya 16 Ugushyingo 2024, yoherezwa muri Uganda ashinjwa ibyaha bifitanye isano n'umutekano w'igihugu birimo gushaka kugira nabi Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bimwe mu byatindije urubanza rwe harimo kuba yaranze kuburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare kandi ari umusivili. Urukiko rw'ikirenga rwahaye kandi agaciro impamvu ye rwanzura ko aburanishwa n'urukiko rwa gisivili. Urubanza rw'ubujurire ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo, gushidikanya ku bubasha bw'inkiko no kwihana abacamanza abashinja kubogama ndetse nabyo byatumye urubanza rwe rutinda kuburanishwa mu mizi. Icyakora nubwo bimeze bityo, Dr. Kizza Besigye wanganye kenshi cyane na Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora mu gihugu cya Uganda, ariko akaza gutsindwa, yemeza ko leta ya Uganda ariyo yafashe icyemezo cy'uko amaze gufungwa kandi ko gukurikiranwa kwe gufite impamvu za politike aho kuba iz'ubutabera buboneye mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yohereje Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Thomas Tayebwa ku ivuko rya Dr. Kizza Besigye mu karere ka Rukungiri kugira ngo rero asobanurire abaturage icyatumye urubanza rw'umuntu wabo rutinda. Mu mwanya wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Tayebwa yagize ati turiteguye, ariko kandi igihe cyose tugerageje kumva urubanza rwe abanyamategeko be bazana ibibazo bituma akazi k'abacamanza kagorana. Kuva yafungwa amaze gutanga amabaruwa arenga 10 asaba ubucamanza kudatangira urubanza. Dr. Kizza Besigye yabaye umusirikare kuva mu gihe cy'urugamba rwo kubohora Uganda rwarangiye mu mwaka w'1986. Yasezerewe ubwo yari afite ipeti rya colonel. Yabaye kandi inshuti magara na Yoweri Kaguta Museveni n'umuganga we bwite. Uyu munsi rero akaba afunzwe muri iki gihugu cya Uganda. Mbere gato yuko tujya ku yandi makuru yacu, harimo n'inkuru yacu nyirizina kuri General Vincent Gatama wa RDF, reka mbabwire ko urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
rwatangiye kuburanisha Lieutenant General Philemon Yav Ilungi wabaye umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare cy'iki gihugu. Intara ya gatatu y'igisirikare cya RDC igizwe n'intara zigera isanzwe ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema ndetse na Chopo. Uyu mugabo rero akaba yaragiye ashinjwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Lieutenant General Yav umenyekanye nka Tigre yatawe muri yombi muri 2022 mu gihe urugamba rw'ingabo za RDC n'umutwe wa mama 23 mu burasirazuba bw'iki gihugu rwari rukomeje gukaza umurego. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko bufite ibimenyetso bigaragaza ko Lieutenant General Yav Philemon yavuganye n'abantu bo muri leta y'u Rwanda burimo ubutumwa bwanditse. Bwavuze kandi ko Lieutenant General Yav yahuriye na Brigadier General Mehu Rumbu Evariste muri Sena Hotel muri RDC, amubwira ko nta mpamvu afite yo kujya imbere mu rugamba kuko insinzi yabonaga ntacyo yamufasha. Ngo yabwiye Brigadier General Mehu ati, Mehu, ni gute wowe General uhora ujya imbere ku rugamba? Ntabwo uzi ko insinzi wageraho izagirira inyungu ababangala? Wowe ntituzakubona. Ubwo urubanza rwa Lieutenant General Yav kandi rwatangiraga ku itariki ya 19 Ukuboza, humviswe imyirondoro ye ndetse n'ibyaha ashinjwa birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe ndetse no gusaba abasirikare gukora ibinyuranyije n'akazi kabo. Inshuro nyinshi abasirikare ba RDC batsindwaga urugamba mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu. Abofisiye bakuru baruyoboraga bajyanwaga Kinshasa kuko bakekwaga rero kuba abagambanyi. General Major Peter Chirumambe kuba wabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru kugeza ubwo yaraswaga muri Mutarama mu kwezi kwa mbere 2025, yatumijwe ubwo abarwanyi ba M23 kandi bafataga umujyi wa Bunagana kuko icyo gihe yayoboraga ingabo zari ku rugamba. Lieutenant General Pacifique Masunzu uherutse gusimbuzwa ku buyobozi bw'intara ya gatatu y'igisirikare cya RDC nawe yataye muri yombi nyuma yaho abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Nzibira muri teritwari ya Walungu muri Nzeri muri 2025. Ikaze rero kuri amakuru yacu ku buryo burambuye. Yitwa Major General Vincent Gatama, akaba rero ari umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda. Yakiriye umugaba mukuru w'ingabo za FADEM Mosimbo de Prayer, ni ukuvuga muri Mozambique. Uyu muyobozi mukuru w'inzego z'umutekano z'u Rwanda RSF mu ntara ya Cabo Delgado, Major General Vincent Gatama, kuri uyu wa gatandatu yakiriye Brigadier General Thomas Francisco Joao Mpona, umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Mozambique FADEM Mosimbo de Prayer, aho ingabo z'u Rwanda zagiye guhashya ibyihebe. Uruzinduko rwari rugamije kandi gusuzumira hamwe uko umutekano uhagaze mu ntara ya Cabo Delgado no kwakira umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FADEM uherutse kwimura ibiro bye avuye i Pemba akabijyana Mosimbo de Prayer, ndetse no kongera kandi gushimangira ubufatanye bukomeye buri hagati y'impande zombi mu kurwanya iterabwoba muri iyo ntara. Mu biganiro byabo aba bayobozi bombi kandi bibanze ku kongera imikoranire mu bikorwa bya gisirikare ndetse no guhanahana amakuru. Brigadier General Thomas Francisco yashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda gufasha zikomeje gutanga ku baturage ba Cabo Delgado mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu cya Mozambique. Kazi kandi nanone ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Ububiligi bwamaganye itabwa muri yombi rya Emmanuel Ramazan Shadari. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yitwa Maxime Prevot, yamaganye itabwa muri yombi ku wa kabiri rya Emmanuel Ramazan Shadari, umunyamabanga uhoraho w'ishyaka PPRD rya Joseph Kabila Kabanga ayobora iki gihugu. Minisitiri Prevot yizera ko iki gikorwa cya Kinshasa kidashyigikira umuhate w'imbere mu gihugu w'amahoro ikeneye kurusha ibindi. Kuri wa kane tariki ya 18 Ukuboza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yagaragaje ko ababajwe nuko ifatwa ry'uwahoze ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu bwa Kongo ritagabanya umwuka mubi muri politiki y'igihugu kandi ritagishyira hamwe imbere y'ibibazo byugarije RDC mu karere k'iburasirazuba. Yagize ati, uruhare rw'abantu benshi bashoboka ni n'inzira yo kwishyira hamwe mu guhangana n'ibibazo mu kuzana umutuzo mu rwego rwa politiki ya Kongo. Ifatwa ry'umunyamabanga uhoraho wa PPRD Emmanuel Ramazan Shadari ritera kwibaza kandi bisa nkaho bitagenda muri iki cyerekezo. Byongeye kandi nk'uko bitangazwa na Actualité.cd, Prevot arahamagarira abayobozi b'i Kinshasa gutekereza ku kamaro ko